Hayi kulungile-ke. Uvuka njani Tyron? Lamuhla siza bale sifundo sesiNdebele. Lamuhla sizaxoxa ngokuthi abantu laba ngabanjani. Angithi sisebenzisa izifuyo. Angithi kulapho ukuthi enxa abantu bangathi uTyron Spenten hayi uyimvu yomuntu. Angithi babezama ukuchasisa isimilo sakho ukuthi ungumuntu onjani. Ngesikhiwa sithi i-character yomuntu. Angithi lamuhla sifuna ukuxoxa ngakho ukuthi nxa abantu bekhuluma ngesimilo sakho, bekhuluma ngenyamazana ukuthi babe sithi ungumuntu onjani. Angithi khathesi ngifuna ukuthi siqale sikhangele isilwane. Isilwane Tyron uyasazi? Yes. Isilwane sinjani? Sinjani isilwane? Siyinyamazana enjani? Siyaluma. Yebo Tyron? Iyaluma. Siyaluma njalo futhi siyesabeka. Ngithi ungasibona isilwane ulakho ukuthi weqe sibili kusukela phezulu uye kuya phansi. Angithi ngakho isilwane siyesabeka. Ngithi ungazwa kuthiwa uMrs Mlotshwa uyisilwane ukuthi hayi bakithi uyesabeka. Angithi uyesatshwa yonke indawo. Angithi angithi ngakho-ke ngizakunika ama-answer la kumbe sithi impendulo lezi uzibhale phansi. Angithi bese sizaqalisa ukuziqondanisa, sesizaziqondanisa lani lezifuyo zakhona. Okokuqala bhala ukuthi uyesabeka. Uyesabeka ngeyokuqala leyo impendulo. Uyesabeka. 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 Okwesibili, uthule. 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 Zimpendulo lezi zasebenzisa sesiqalisa ukuziqondanisa-ke lamabala ethu. Uthule. Sesibuya sithi ulunge kakhulu. Ulunge kakhulu. Ulunge kakhulu. Nge-NGE. Ulunge kakhulu. Kumbe ulungile. Lakho kuqondile ungakubhala njalo. Ulunge kakhulu. Ulivila. Esinye ulivila. 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 Esinye ngesithi mubi kakhulu. Mubi kakhulu. Mubi kakhulu. Mubi kakhulu. Mubi kakhulu. Ulichapha. 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 Mubi kakhulu. Ulichapha. Uhlakaniphile. 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 Angithi nazo-ke sesifuna ukukhuluma ngenyamazana zethu-ke lapha. Asiqale sikhulume ngemvu. Imvu kuyini ngesikhiwa? Sakwanisa ukusebenzisa lesikhiwa silokhuza sincedisana ngakho yonke indlela. Imvu kuyini ngesikhiwa? Imvu ngesikhiwa. Sheep. Kuhle Tyron. Imvu inyamazana enjani? Imvu inyamazana yokuthi nxa wayinanzelela ihlala ithula. Ngithi awizwa kumbe isenza okunye ungananzelela okunye ihlala izithulele imvu. Angithi ngakho-ke nxa sithi umuntu uyimvu Tyron, khanyela kumpendulo zakho ukuthi ngumuntu onjani nxa sithi uyimvu. Othuleyo. Uthule othuleyo uqondile lapho. Sibele inkosi. Inkosi. Inkosi ngesikhiwa kuyini? Inkosi. Asonyamazana leyo ngumuntu. Inkosi. Inkosi ngumuntu onjani? uJesu. Inkosi ngumuntu onjani ngesikhiwa?
inkosi. Inkosi is a king, angithi inkosi is a king, angithi inkosi sijayele ukuthi kube ngumuntu lwana nxa Tyrone lapha ezakufaka kube yi-king, angithi kuthi ukuthi kumele ube lama-characters anjani, kumele ube ngumuntu onjani nxa kumele kuthiwe wena uyinkosi, nxa beza kuthi Tyrone namhla kumele wena ube yinkosi, kumele ube le-character enjani? A good soul. Yeah, a good soul. Into e-good soul ngesindebele sithi ngumuntu onjani. Yeah, nxa kuthiwa umuntu is good soul, nxa umuntu kuthiwa u-good soul, uyabe ngumuntu onjani ngesindebele? Olungileyo. Onjani? Olungileyo. Yebo Tyrone? Olungileyo. Olungileyo, ye. Kuqondile Tyrone, kuqonde kakhulu. Olungileyo. Angithi bese sisiya lapha ngile inyamazana yami kuthiwa yinyoka. Inyoka injani Tyrone? Uyikhayele ngendlela ebumbeke ngayo. Ihamba njani inyoka nxa uyibona ihamba? Ihamba njani? Iyahuba ngesisu, angithi iyahuba ngesisu angani iyadonda nxa ihamba, iyahuba ngesisu, angithi. Ngakho-ke umuntu esingathi umuntu lo uyinyoka, ubona ngani uyabe njani nxa kuthiwa nje uyinyoka? Ngoba inyoka nxa siyibona iyabe ihamba so engani iyahuba ngesisu, hamba ihuba ngesisu angani iyadonda, angani kayifuni ukuhamba ngoba ayila nyawo, iyabe ihuba ngesisu so. Uyivila. Njani? Yebo Tyrone? Ulivila. Kuqondile Tyrone, kuqondile, ulivila. Ye. Ngile nyamazana yami lapho kuthiwa yinunu. Yinunu. Umuntu oyinunu ubona ngani uyabe umuntu onjani? Omubi. Omubi kakhulu. Omubi kakhulu, angithi. Bese ngisiba le nyamazana yami okuthiwa yingulube. Ingulube kuyini ngesikhiwa? Ingulube. Pig. Ipig inyamazana enjani? Ingulube ungayibona ithanda ukuhlala endaweni elodaka. Lapho kuhlala khona ingulube kuhlala kunjani? Kuyabe kungani kulengcekeza, vele kuhlala kungani yonke indawo. Ngakho umuntu oyingulube, engathi lo umuntu uyingulube, uyabe ngumuntu onjani? Yebo Tyrone? Uyabe njani? Ongcolileyo, kanti waze wasmayila kangaka Tyrone? Kanti wena uyingulube yini ukade uhleka kangaka? Ongcolileyo, ongcolile umuntu wakhona, iroom yakhona kayenzi, angithi lapha aphuma khona kungcole kunukapho, yikho sisithi uyingulube, angithi mem ngihlanganisele bathu, uyingulube, angithi ye. Bese ngizaba lentethe. Intethe yayazi ukuthi ngesikhiwa kuthiwa kuyini? Intethe. Grasshopper, angithi nxa ufuna ukubamba intethe, angithi asithi wena ufuna ukubamba intethe, ilula yini ukubamba intethe? Intethe iyayenza ngani iyakubona nxa ubuya ngaso isikhathi. Mhlawumbe umuntu ungathiwa hayi uTyrone uyintethe, ungaba ngumuntu onjani nxa kuthiwa wena uyintethe? Nxa kuthiwa wena uyintethe, ungabe ungumuntu onjani? Ngoba intethe iyabona masinyane, angithi loba nxa umuntu efuna ukuyibamba so vele uyahle uyibone isiyeqile yaya kwenye indawo, lokhu uzathi uyayibamba abona nansi iseqile kayibambeki lula. Angithi umuntu oyintethe umuntu ohlakaniphileyo, angithi uhlakaniphile ngoba siyanazela ukuthi intethe ilakho ukubona, ngesikhiwa sithi it knows your every move. Angithi nxa wena ufuna ukuhamba left, uyabona la isisukile ku left isiku right. Uthi lokhu sithi mana kathi uhambe nga, bona nansi siyele, angithi umuntu wangikhona uyabe ehlakaniphile, angithi umuntu ohlebone ukuthi wena ufuna ukwenzani ungakayenzi ukuthi, angithi umuntu esithi thina uhlakaniphile, angithi ye. Angithi umuntu esithi thina uhlakaniphile, angithi yesithi yintethe. Ngiyabuya. Yebo-ke Tyrone. Ye. Nguye umuntu esithi uyintethe, angithi
Lapha-ke angisela ama-answer ukuthi ngikunike wona. Ngifuna ukuthi ngibone ukuthi uyakwazi yini. Asithi umuntu okuthiwa uyimpisi. Impisi ngumuntu onjani? Impisi. Osabisayo. Owesabisi, hayi, umuntu oyesabekayo kakhulu uyabe yisilwane. Impisi layo, umuntu oyimpisi mubi. Angithi, uyakuyibona impisi ukuthi ibubi. Ingane ifuna ukuba yinja. Ingane ungayikhangela ingabe seceleni, ingane kayisonja, isingane sifuna ukuba njengekhanka, ayitholakali ukuthi njani. Phambili inde emuva, ingane imfitshane, angithi, umuntu esithi thina yimpisi, singumuntu omubi, angithi, umuntu omubi. Ungazi umuntu esithi hayi uyimpisi, uyabe kuqale kakhulu, uyabe umubi. Ngakho inunu lempisi ngabantu ababi, angithi, sesiza kuba isambane. Isambane ngumuntu oqinileyo, angithi, isambane siqinile. Ungaza kuthiwa kulo muntu oyisambane, lo uyisambane. Isambane ngumuntu oqinileyo, angithi, umuntu oqinile, umuntu olamandla, angithi, umuntu oyenelisa ukuthi aphakamise loba yini into encane, uyenelisa ukuthi ayiphakamise ayibeke laphana. Yiso sithi umuntu lo uyisambane, angithi. Ngizathanda ukuthi uye ngidingela lokho, angithi, yikho okuza kuba ngumsebenzi wakho walamuhla, angithi, esithi thina yikho okuza kuba yi-homework yakho yalamuhla, angithi. Uyedinga ukuthi umuntu okuthiwa ngumkhaza, yi-homework yakho le, umkhaza, ukuthi umkhaza ngumuntu onjani. Ngakho ungabhala phansi, ubhale phansi umkhaza ukuthi ngumuntu onjani. Nxa bengathi wena ungumkhaza, uyabe ungumuntu onjani. Umkhaza is a tick. Do you know a tick? Yes, I do. You know a tick? That one that is always on top of the cows. Leyo ngane kuyamunya igazi, angithi, yiyo umkhaza. Ukuthi nxa abantu besithi ungumkhaza, uyabe ungumuntu onjani. Elesibili, uthekwane. Uyedinga ukuthi uthekwane ngumuntu onjani. Umsebenzi wakho ozawubhala lamuhla, ozawuletha kusasa, angithi, uthekwane umuntu onjani. Umuntu esithi nguthekwane. Uthekwane. Sibe elinye ibala ngelithi uthathawese. Uthathawese lo asikho nyamazana le, angithi, kodwa libala nje esilisebenzisayo nxa sifuna ukuthi sixoxe ngesimilo somuntu. Sithi umuntu lo unguthathawese. Uthathawese. Lokhu vele kuyazichasisa khona ngokwakho. Ungahlukuze nxa uthiwa uthathawese, angithi, uthathawese. Uyathatha, nguthathawese. Sibele intwala. Intwala. Umuntu okuthiwa uyintwala. Intwala uyazazi, Tyrone? Yes. Sake sithole ukuthi nxa ungahlala amalanga ungagezi, ungahlala isikhathi endaweni ungagezi, kakhulu nxa ungagezi, angithi, ziyakuyaxasa ukuphuma okuyizibungu okuncane, angithi. Umuntu ongageziyo sonke isikhathi uyambona lokho esenwaya. Esenwayo kungapheli. Kuyabe sokuzintwala zona leziyana, sezimluma. Intwala njalo ziyatholakala nxa ulezinja, angithi, izinja. Izinja kakhulu zilentwala lazo, angithi, nxa ulezinja, ikakhulu izinja lezi ezihlala phansi, ezihlala zizibhodela nje, ezingalala lapho ezihlala khona, uyazithola yonke isikhathi zilokhu zitshaya indlebe. Mbijana ziyatshaya indlebe, angithi, mbijana ziyanwaya, zicina intwala lazo sezinamathela izinja, angithi. Abanye abantu abaningi abazithanda izinja ngenxa yokuthi zicina sezisiba lentwala nxa zingageziswa, zingahlanzekanga ngaso sonke isikhathi, angithi. Yiwo la amabala engifisa ukuthi uye wabala. Yiwo amabala engifisa ukuthi uyebhala ukuthi kutshoni. Ngakho lamhla singakaqini isifundo sethu, akunjele Tyrone ukuthi lamhla ufunde ngani, kuyini olokhu kucabanga okufundileyo lamhla ngabantu, ukuthi ungichasisele inyamazana lokuthi kutshoni, inyamazana lokuthi kutshoni, okuthathu okuzwileyo lamhla esixoxe ngakho. Manaso. Hayi. Ulivila. Uthola ivila. Ivila kuyabe kuyiphi inyamazana?
Inyoka. Yoga, okay. Okunye njalo. Uyesabeka. Uyesabeka, inyamazana. Nxa kuthiwa uyesabeka, yiphi inyamazana? Isilwane. Isilwane. Okunye njalo kokucina. Ulungile. Ulungile, kuyabe kungumuntu onjani okuthiwa ulungile? Uyabe eyini nxa kuthiwa ulungile? Imvu. Imvu ilungile kodwa injani? Ithule. Imvu ithule, angithi imvu ithule. Kuyafanana yena, awukho khatshana. Ngakho nxa umuntu elungile siqondanisa lakuphi nxa sisithi ulungile? Ngaze ngathi into yakhona ayisiso sifuyo, asonyamazana, kodwa ngumuntu nje, ngumuntu oyini esithi ulungile. King. Uking ngesindebele kuthiwa ngubani? Uking ngesindebele kuthiwa ngubani? Uking ngesindebele kuthiwa ngubani? Yinkosi. Angithi ulunge njengenkosi ye. Hayi, ngiyabonga Tyrone, ngizakuthi ngiqalise nje phansi ukuthi lamhla sifunde ngani. Lamuhla sifunde ngesimilo sabantu, angithi besikhangele izimilo zabantu, sikhangele izinyamazana eziningi. Nxa sifuna ukuxoxa ngezimilo zabantu, silakho ukuthi sihambe siyekhangela inyamazana ezithile ezikhona emhlabeni. Sikhangele isilwane, sabona ukuthi isilwane siyesabeka. Ngakho-ke nxa umuntu kuthiwa uyisilwane uyabe esesabeka. Sakhangela imvu. Imvu yinyamazana ethuleyo. Ngakho-ke nxa umuntu sisithi uyimvu uyabe ethule. Sakhangela inyoka. Nxa kuthiwa wena uyinyoka, inyoka ilivila ngoba indlela ehamba ngayo ihuba phansi kutshengisela ubuvila bayo, angithi. Sakhangela njalo inunu. Nxa kuthiwa uyinunu batsho ububi nxa umuntu kuthiwa mubi njengenunu, angithi. Sakhangela njalo ingulube. Ingulube yinyamazana etholakala ihlala lapho kulengcekeza, angithi. Iyahlala edakeni, idla konke, kayikhethi ukuthi idlani. Yikho njalo sithe nxa kuthiwa wena uyingulube batsho ukuthi ulitshapha, angithi. Ngiyathemba ukuthi lamhla Tyrone uzwisisile isifundo sethu salamuhla. Ngiyabonga ngokuthi ube khona lamhla kwisifundo sethu sesindebele. Ube lelanga elihle, angithi Tyrone. Ukhangele njalo ubhale lemisebenzi engizabe ngiyifakile, angithi. Angithi. Yebo. Alright, hayi kulungile Tyrone. Bye bye Tyrone. Bye. Bye. Bye.